Na hatakire gaja ireho wakeigwa mugambo ucio kana waigwa mururumo ucio kamenya riu guku ni kwa Muthingi TV na ni twakianjiriria tafanira ya Kurunga Igiri guku ndiukaga ndi wika ni nyendaga tugakiaraniria hamwe nawe itemini ria nie gukorwo agikwira maundu maigano na megie ukuria no thi wa nambere wa bururi no ni ngwenda twanjanirie nawe na turore maundu maigano na maria makoretwo makihanika guku bururi-ini. Wa mbere kiumia giki giukite mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ni akoretwo akiuga ati ni egutafania mururungano no uria ugukorwo kana itemini riake gukorwo akirira thirikari ya Kenya Kwanza. Muthenya wa umuthi commissioner kana muikariri giti munini wa muikariri giti wa IEBC Juliana Cherera ni akorwo akihera wafishini mwerekero gukorwo uri uriku na kitumi giake kinene gukorwo akihera wafishini ni ate ona ithuĩ ni tui ni gukoretwo na mbukirira cigana na iri akoretwo agitungio ogwake agi makiuga ati ni ahitirie muno hindi ya mumirira kana hindi ya kuonera mumirira ma githurano guko agi makiuga ati uria ewe erugamirie ndago ni gukorwo ari wafishini no macio mothe magithiaga na mbere Ndereti iria ikoragwo iri hari o mu Kenya ni ati nie nguona ati kana maundu maya mothe megukorwo makindeithia atia. Na riu tugicoka thutha tariki 31 mweri-ini uyu muhituku wa 11 President Dagitari William Samoei Ruto ni akorirwo akiruguria kigina kiuikaine ta Haslas Fund. Kigina giki gitanyitwo gukorwo gigiukiriria na makiria andu aria omoikaine ta Hasla kana aria mena biashara nini guothe bururi-ini. Ehi kigina giki we wita mu Kenya ni ukiamukirite ehi kigina giki ri ni gigututeithia ehi ri kigina giki turirwo ni kia makiria ma ciringi bilioni 50 kiuria tugukorwo tukiurania bilioni 50 ri ni kahinda ka mwaka o mwaka kana bilioni 50 ni gwa kahinda ka miaka 5. Muthenya wa umuthi ndenderu turikire Ndereti-ini egie kigina kia Haslas Fund guku ni kwa Muthingi TV record cenjetie no ndi ukanjeta Kariuki Nduati ndikire wika muthenya wa umuthi ngiri na athathauri aria tugukorwo tukiraniria nao no mbere yoguo mwandiki witu gwitwo Mwangi wa Murugi ni ahotete guthiururuka na gwetha na guthikiriria amwe ya Kenya na agakeigwa mito yao ya kigina giki kia Haslas Fund na koguo kwa ndagika cigana ona ta ithatu guo ndende tuthikiririe uhoro wigie kigina giki kia Haslas Fund niguo tugithirania Ndereti ino ukorwo kimenya haria urugameire wita mu Kenya na riu tukorwo tukiraniria na ukorwo kiraniria na ithuĩ kuri muno Facebook ni @Muthingi TV twaraniria hamwe nawe kiuria giothe ugikorwo wina kiotige ku ni tugukorwo tugicokereria ndende twambe uthikiririe riboti ino ya Mwangi wa Murugi wa mithikiririe riu tucoke twanjiririe Ndereti ya muthenya wa umuthi wanjeta Kariuki Nduati ni gukorwo gitika. Kuri tariki 31 mweri-ini wa 11 thirikari ya President William Ruto ni aruguririe kigina kia Hasla Fund kiraniro giki gikinyanira ta uria a Kenya merirwo hindi ya kambeini. Ona kuri uguo ni tuhotete kwaraniria na a Kenya ngurani niguo kumenya kana ni maamukirite kigina giki ta uria maathirirwo. Mimi kwa majina naitwa George Ohengo. Ohengo. Hii kama mambo ya Hasla Fund mimi sioni ikisaidia mtu ambaye kama ni wa biashara. Sababu mimi mwenyewe ni mfanya biashara. Mahindi saa gunia ni karibu shilingi 7,000. Nikitaka ninunue tu hata gunia moja siwezi nunua. 500 ni kama pesa ya kwenda kununua unga mfuko moja kwa duka. Si ya kusaidia mwananchi ambaye ako chini. Ni kama kumfanya ako kwa shida tena aingie kwa shida nyingine. Hiyo sasa ndio naona sioni ikisaidia mtu yeyote. Pesa ni kidogo sana. Makiaria na andiki a mohoro mari itũra-inĩ ria Kawangware guku Nairobi ni maugite ati kigina giki ni kinini gikiringithanio na biashara iria marutaga makiuga ati gitiganite kwambĩrĩria biashara. Naitwa Angelina Kamene. Ninasema hii pesa ya serikali hii pesa ni kitoko sana. Kama mimi sasa nimepewa 600 na hiyo 600 hakuna biashara inaweza kufanya na mimi ni mama mkubwa. Ninatakiwa nipewe pesa inaweza fanya biashara. Kwa hiyo angalia hata ikiwa ni miaka watupatie pesa wanaweza wakiangalia kwa kitambulisho wanaona kama mimi niko na miaka kama 60. Sasa hiyo ninaweza weka biashara, ningepewa pesa kama 10,000
Oho, angĩ nĩ maugĩte atĩ maratũngirwo nĩ kĩmako kuona kũringana na ciĩranĩro iria Ruto hamwe na mũnini wake meranĩire hĩndĩ ya kampeni, maugĩte atĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩtigakorwo na marĩhi ma njoherera. Mimi kuhusu Hasla Fund, ile naweza sema ni kwamba nili expect ikuwe fund si loan, because venye Ruto ali market kwa time alikuwa na campaign alisema ni Hasla Fund, hakusema ni Hasla loan. So the fact that ime change ikakuwa loan tena imeni surprise. Kũringana na mũhũri biacara ya Kinyothi na indo cia ũthaka itũũra-inĩ rĩrĩ, korwo thirikari yongerera kĩgĩna gĩkĩ kĩahota gũkorwo kĩrĩ kĩa kĩguni kũrĩ ahũri biacara aingĩ arĩa mahatĩkĩtwo na njĩra nene nĩ ngarama ya indo cia biacara ciao. Kwa majina mimi naitwa Top Image, hiyo ndio jina ya biashara yangu, na maoni yangu sijaona ikitusaidia.